Sengina rasturang meriah ukurta jumpaka kita ibas acara pepalem pusuh ibas kanal YouTube bahasa Karo. Sopi si begiken kata di bata ras kitar toto. Tuhan Bapa kami siringan ibas surga, kami reh ngatakan bujur man bandu ibas wari enda Tuhan, sebab kam tetap sinemani ngarak-ngarak kegeluhan kami, janah tetap kami lit ibas kini jua-juahan. Bapa ti kami megiken sadabagin karena katandu, mari kesasi badia ngerana kam, turiken kai atindu silakokan kami, segelah banci iangka, irti kami, janah ngasuh kami sebagai pelaku arah katandu. Ngerana kam Bapa kami nggo sikap megiken katandu, sebab reh kami mindo penampat, ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kata di bata siseh man banta ibas wari enda, erpalaskan sadatema emekap rawa di bata. Sini buat ibas Yesaya 50 sada, bindu 10 pitu seh 20 telu. Janah si menjadi palas perenungan ibuat ibas Yesaya 50 sada ayat 22, nina bagenda kata Tuhan. Bagenda nina Tuhan di bata si kapitnu. Calung pernembeh atiku, si ku berikan bandu, ku buat me kenduari. Anggur sir panca kam bewat-bewat, lanai pada inana mindu. Senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Orang tua, ku gapape ngkelengi anakna. Janah tentu pernah kang ia merawa man anakna. Kune anak lalap lamegiken kata, ras lapatuh man orang tuana. Anem gia orang tua ngurusur nginget kencak. Enda mesi terjadi nandangi bangsa Tuhan, ibas Yesaya bindu 50 sada. Di bata tuhu labo orang tua si meluka merawa. Tapi rusur merawa lar turi-turin. Nandangi bangsana tanpa alasan si jelas. Di bata tuhu selaku orang tua si dem keleng ate. Tapi amin bagi gia di bata labung pediat. Rasini ngenehen perbanan bangsana sehingga ngelewati batas. Perpulungan Tuhan, kune di batas seh merawa man banta. Labo saja maksud Tuhan ngenca didik kita, segelah kita mulihkan kudalan si payu, tapi dandanken perbahanenta si enggo tuhu ngelewati batas. Di bata emekap Tuhan si perkelem. Janah pe ia di bata si dem perkuah hati. Janah lah bagi saja. Ia nasabkan dosa ras kesalahan ta. Kerina perbahanenta subuk si mohuli bagi pisila mohuli tentu lid akibatna. Enda cara di bata didik kita, kune kita tetap berkubang-kubang ibas dosa. Perpulungan Tuhan Yesus. Tapi amin bagepe, di bata labu sebagai orang tua silala perelem-elem nandangi anakna. Kuga keleng ati di bata si tetap ibatasi alu keadilanna. Bagika keadilan Tuhan si tetap ibatasi arah keleng atina. Di bata banci merawa, kune kita lamegiken katana, ras lamegiken ajaranna. Janah kita geluh ibas dosa. Tapi pe di bata tuhu mediati, guna ngalukin kita mulihkan. Janah idakepna, kune kita berkadiola. Amin. Mari ras kita toto. Bujur Bapa,
kamgo ngerana man kami. Anem gia kam rawa, labo berarti kam elem-elem nandangi kami. Tapi kini rawan dui erdandankan perbahanan kami. Dosa kami, la kami megikan katadu, janah la idalankan kami, suwera surah-suradu. Maka mari Tuhan, te kami kam Bapa sidem berkuah ati, sidem keleng ati. Janah ati kami pe erkadiula, lanai ngelakukan dosa, segala ibata lam rawaman kami. Pengasup kami guna ngalokan ras dalankan kata dubas geluh kami. Reh kami ertoto ibas gelar Yesus, Tuhan sidem erkelem ate nandangi kami manusia. Amin. Senina ras turang, baginda me kata dibatasi sekman banta wari enda. Jumpaka kita ibas episode berikutnya. Jangan mindo kami ulah kita lupa guna nge-like, subscribe, rasi bagikan manta-manta raskala si deban. Alu bagi kita nggo pembarkan berita si meriah arah kanal YouTube YKB. Bujur ras menjua-jua, Tuhan masuk-masuk kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.